kuća u Italiji za samo 1 euro. Ovo je tajna enormno niskih cena. Možete kupiti kuću u Italiji za manje od 1 evra, koja je u blizini skijališta. Super jeftine kuće nalaze se u regiji Abruzzo, udaljenoj oko 2 sata od Rima. Možete kupiti kuću u Italiji za manje od 1 evra, koja je u blizini skijališta. Srećni vlasnik neće samo kupiti jeftino imanje, već će imati i lak pristup obližnjim zimskim sportskim centrima Roccaraso i Pescasserol. Nekretnine su najčešće u lošem stanju i treba ih renovirati. To znači da će vam trebati veći novčani iznos kako biste renovirali svoju jeftinu nekretninu do faze useljenja. Mnogi su gradovi također nametnuli vremenske okvire kupcima, dajući im određeno vreme za uređenje domova. Treba napomenuti da je 1 euro početna cena nekretnine, ako niko ne ponudi veću cenu. Cena kuće na aukciji puno je veća, a neke su nekretnine na kraju koštale 5.000 ili čak 20.000 eura nakon što su izazvale rat nadmetanja za potencijalne kupce. Idejom prodaje kuća po izrazito niskim cenama Italijani žele potaknuti više ljudi na život u manje naseljenim područjima Italije. Osim u regiji Abruzzo, jeftine kuće mogu se pronaći u oko 25 italijanskih opština, uključujući Siciliju, Sardiniju i Toskanu.